eto vidu ste, imamo jedan veliki problem, razumiješ? Znači, dolazi taj čovjek, hoće on mene da sjebe i gotovo. I sad ću vam ja reći, slušajmo ovako, od danas svaki dan imamo sastanak ovdje u mom štabu. I ja sam ovdje razradio otprilike šta ćemo raditi, šta nam je prvo raditi. Viš ovo što piše, znači, zderet prvo plakate, znači, njegove plakate, njegovic koju vidiš, nama to izderi, nimac se razumio? Dobro, znači njegovo. Drugo što je raditi, on kad bude imao svoj neki skup ili sastanek, nek vi dođete, gledajte svakve načine da nešto njemu radi, probajte uzeti makaze i onaj mikrofon, nema fraka, razumiješ, da on nema pričati. I to je nešto onda pozitivno. Imaš ovdje još, znači, kad budu onaj dan izbora, svaki stavite u džepove da imate viška glasova, da morate ubaciti, kako god neko njeđa, vi njama ubacite u onu kutiju, znači što više boje glasova da se strpa u onu kutiju. Šta još od kare? Fino sa svitom. Znači, fino sa svitom. Šta kare to? Znači, fino, pozdravite se, vi ste i lažite, koga god vidjeti ovi stari, recimo, Šlanujete Pupan, razumiješ, da budemo sa njima lipi, da mogu više glasa za nas. Šta ima ovdje, ja sam ovdje još i ovo napisao, znači, njegove plakate kad nađete, vidjeti on, nacrtajte mu brkove i vinto. Znači, ti Nimac imaš onaj flomaster sam kupio prošle godine. Ovdje na plakatu nacrtajmo naočale brkove i ono vint uho, ono nek izgleda što ružnije, razumiješ. I onda na kraju to poder i zlip onda i opet u moj. A ja sam lip, ovo sam ja. Eto, dečki, nešto više onda odgovlačiti, kupite se na teren, idemo raditi. Hajmo dok nije kasno, Švabo je lopov isto. Hajmo raditi. Pa još se zalipio. Gađaj, šicaj u Frnjokolić, tako je, šta on misli, to, daj je vam pokaći, daj ovdje, daj vam ovo, šta je ovdje. Tako da je fino crtam te brkove. Pašće jedno njemačko. Jebem ga frljava. Guljovaj. Ti prodaj skotnu zeču čovjek. Piš, pojim govnu. Tako fino. Jebem ga frljava. Lipo, gotovo petku mati. Pa lipe. Evo vidite ko je on. Dobro, lipo, nemoj da se spane slučajno. Tako je, Stinja, tako je. Evo dalje, ima još vam ovo plakat, evo glup. Pupare. Odbranimo selo od Švaba. Više njemačka čizma gaz nas neće. Idu, vrati se svojoj babi odakle si došao. Ovako se zatvori vrata. Za vaše volje
sutra, danas, prekče, juče, ne znam. 2, 3, 4 i... Glasajte za Pupana, glasajte za Pupana, glasajte za Pupana. Dragi mještani, evo sad ćemo pripremiti sve malo kulturno-umjetničkog dijela programa, da ćemo se zagrijati i onda ćemo pozvati predsjednika da se obrati. Pa, siju! Evo ja ću još jednu kratku, ali sad ćemo pjevati svi. Ovo sam pripremao mjesec dana za izbore. Sad pjevam. Glasajte za Pupana, glasajte za Pupana, glasajte za Pupana. Glasajte za Pupana, glasajte za Pupana, glasajte za Pupana. Glasajte za Pupana, glasajte za Pupana. Glasajte za Pupana, glasajte za Pupana, glasajte za Pupana. Evo, pićemo poslije i opet imam ja još jedan blok. A sad bi ja zvao čovjeka zbog kojeg smo svi ovdje. Predsjednika Pupana! Pupane, 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 Pušćajte ovo malo. Dragi moji seljaci, ja se vam ne moram baš predstavljati. Vi me neka znate, ali oni koji me ne znaju nek pitaju o te druge što mene znadu. Pa onda goti što mene nisu znali, znaće me onda kad im oti što su me znali reknu ko sam ja. Ja sam Pupan Ordulić, vaš jedini istinski pravi predsjednik koji se bori samo za vaske, a ne ko oni iz Njemačke za svoj džep. Pupane, 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 Pupane. Šta to recimo treba da znači? Prvo ću ja vam reći šta sam ja sve uradio za selo Oždrlje do sada, a šta ću tek ostale da uradim, razumiješ? Nek se njako nađe pa da rekne da sam ja što mutio u mjesnoj zajednici. Ja sam čovjek pošten, bio vojnik i ostao pošten vojnik. Prvi sam u selo dočeo televiziju, pa na svid gledao svi u skupu u Njemačkoj, Austriji i šire. Prvi sam traktoru rekao ne, da dođe u nju jer ispušta onaj gas koji nam smeta za povrće i želudac i ostalo. Jesam li ja vas prvi vodio u Sarajevo na bingu i pojeli ste ćelape, prvi put vidjeli ste semafore. To bi bolje. Jesam li ja prvi saznao u selu da zmija hoće da uji, a Parif neće? Pupane, 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 Pupane. Pa zato, hvala Bog, niko ni ne skradao tada, razumiješ? Onda sam prvi dozvolio mu Radifu da otvori zadrugu koje je bilo smoki, mriši i ostalo da se jede.
Preko mene je Oždelička gauda bila najbolja na svijetu. Rekli mi ljudi ko smije nas jednu pilu, mezli, on kažu da je najbolja na svijetu. Pa sam li uzeo novu Gainc Jugu Salvednu, da imaš ti voj svog jedinog predsjednika? Sad vi kažete ne valjam ja. Ako mi mislite da ovaj smrdo Ferid iz Njemačke što je došao, da me sjebe, da je on pametniji od mene, ja ću njega nama stav za svog zamjenika. Pa ćete vidjeti što naši, oni stari ljudi kažu, jedel kuja svoga zeca. Vi samo reknite. On misli što zna njemački ide uftio čuku za gujicu. Jebla ga Njemačka, jel' tako? Vi samo glasajte za mene i ne bojte za svoju budućnost. A sad ću vam reći moje projekte za budućnost mog Oždrlja. Imam u planu otvoriti fabriku brdara, DOO, tamo se vamo se. I se poslati tude troje ženskač, koji je čao dobrat, normalno. Pa zalagujem za naš čeljad koja ide u školu, da svako dobije džabe bris, srč za olovku i malo novina da okviri knjige sebi. To se morate više plaćati, razumijete? Možda je. Zauzeti se da otvorim ambulantu, jer imamo mi svoje oždeličke kunice, imaju 2-3 traktore, pa onda moramo ličiti ove naše seljake jer kažu da je ona zdrava, da je kunica ta zdrava i da štopira onu krv, razumiješ? Jer kako ono naš narod kaže, kad insan prne, manje marka doktoru. Tako je. Zalagam se da dovedem ringišpil u selo, pa vi morate ubaciti ono curu uždrak i dafiti on je kako si igru gori. Možeš dobiti još jedan krug džabe, ne znam ja kako to ide sve, ali ono bit će i toga. Ja sam jedno višao s isto kričao, dok nisam džigre ispovrljio. Sve mu ne jebem zajebano dozvala kad siđi i opet bude nekako lijepo. A za infrastrukturu mogu obeći da ću pojačati struju na 200 ampera, ako treba i 300 ampera. Što se tiče ovih puteva kroz selo, mi smo im neka njih on pravimo. Jer da me se odveden ima skude voziti, razumiješ? Da insan ne ide po njima, da ne iskalja one kaljače. Neka ih. Obećavam da ću remonirati svoju kancelariju, to od vašeg predsjednika, okrštije i polit postera. Joj, imam jedan dobar lepe brene poster. Pravi ono. Što se tiče poljoprivrede, tu se nema čudo šta strati. Povećamo proizvodnju kumpira i rodekve. Jer kako ono stari kažu, ko nema kumpira i rodekve, taj ne čini proljeće i samo u nju upada. A ne znači i naš đubar ugled svjetlo danu. Razbacit ćemo ga prije kiše, tako da se on istupi u zemlju, da manje smrdi. To sam ja jednoć vidio kad sam išao u Topovsko dole, šta ljudi rade. Eto, dragi moji seljaci, ne bi ja više ništa drobio, jer inače ne znam faliti, niti volim, nego vi dobro tvorite očiti i glasajte za mene, jer ja sam vaš spas i očekujem od vas glas. Aj živjeli! Poštovani gledalci, dobro večer. Posljednja, ujedno prva, nadam se ne i zadnja emisija o izborima 2009. Živa televizijska emisija TV Duel, u kojoj večeras predstavljamo dva ljuta protivnika, moja dva večerašnja gosta, kandidate za izbore u Oždaljama. Dobro večer želim Feridu Merdžibencu. Dobro večer. I dobro večer svima poznatom Pupanu Oždaljiću. Gospodine Oždaljiću, odmah za vas pitanje na početku. Kakav je osjećaj imati protiv kandidata pismenog čovjeka? Vika što hoće, razumiješ? Mene nema to više kandidata, meni jako probam, ja što srušiti ono što sam ja gradio 60 i više nešto godina. Šta ako je pismeno? Misli ako je pismeno da uftio čuk za gujicu. Pa ne mere to tako. Ja se njega ne bojim. Sve jedan moj mjestani zna šta sam ja uradio za ovo selo, a da dođe sutra nekakav Švabo govori da on nešto preuzme. Pa ne mere to tako. Da, koji zna pisati. Pa razumite me ljudi. Meržo, za protivnike imate čovjeka kojeg porede s Fidelom Castrom. Šta reći? Otkud vam uda da dođete u Oždalje? Dugo sam proučavao lik i djelo Pupana Oždaljića, onda sam skontao da je to jedna ništarija od čovjeka. Čovjeka koji svjesno ili nesvjesno, molim vas, ja vas nisam prekidao, nemojte ni vi mene, svjesno ili nesvjesno gura
i sebe, i selo, i mjesnu zajednicu u propast. Pa vidjet ćemo šta će reći. Odlučio sam glasanje. da dođem i stavio sam se na raspolaganju mještanima Oždrelja da učinim ono što ja mogu, jer imam veliki utjecaj na političkom, ekonomskom, vojnom i svakom drugom u svakom drugom dijelu života, ja se izvinjam. Dobro, šta nudite konkretno stanovnicima Oždrelja? On ne nudi ništa. Ne ti, on. Nemojte tako vi gdje ja ne nudim ništa. Ja sam sebi napravio i plan, ja sam sve zapisao, u mene se vedim, on zna dobro pisati, razumiješ, ne mi je ovo sitno, razumiješ. Ali on toga svašta napisao. Ja mislim da taj čovjek što misli da će mene pobijediti, da će on nešto bolje ponuditi, on to ne mene stari. Nemoj biti budala, nemoj da bilješ budala, sad sam ja svašta uradio. Ja ću imat će kancelariju najbolju u selu, njihov predsjednik. A pogledajte jednu činjenicu. Razumiješ? On pravi sebi kancelariju. On ne pravi apsolutno nikakvu budućnost za mlade naraštaje. Nemojte, molim vas. Pa vi imate kancelariju, pa u vašoj još nemoj da se izražavaš kancelariju što se ne dešava. Nemojte, mladi. Pa mislim da moj protiv kandidat, odnosno dosadašnji predsjednik, nema šta reći. Jer on nije obrazovao ljude, nije iz školu, pa dobro ima Obrezao ili obrazovao? Obrazovao. Obrazovao. A sad je li obrazovao, to je ipak njegovo. To je privatnost, to je gospodine privatnost za vašu informaciju, ali on nema stvarno šta o tome reći. Jesam ja bio dovo pravog uču se, ali je li bilo? A vidite, sama činjenica da je vaš učio išao 30 godina u jednu školu i da nije čovjek skonto kako se živi. Govori dovoljno o tom uči. Na kraju krajeva, evo sada javnost zna, taj vaš učo, niste ga bez veze toliko žali, to je vaša bližnja rodbina, pokušali ste ga školu da vas naslijedi, ali eto i Bog je bio na mojoj strani i uzeo ga je sebi. To je Božje, ti samo mještu Božje. Eto, ja samo govorim činjenično stanje. Mi smo napravili jednu anketu. Ispitali smo stanovnike Oždrelja, evo možemo to vidjeti, vi ne možete, ali ja znam, 51% Meržo, 49% vi. Za sada 2 dana prije izbora, komentar ankete. Pa što da kažem, drago mi je da su ove izlazne ankete u moju korist, mada ne znam koliko su mediji upoznati pod kojim su pritiskom mještani mjesne zajednice Oždrelja. Pa oni jednostavno ne mogu i ne smije razmišljati svojom glavom. Pa on im oduzima svako pravo. Pa bukvalno je došlo do tih razmjera da im hoće uzeti pravo na život. Eto, vidite vi koja je to budala. Vidite, eto, samo morate vidjeti. Ovdje još nisu svi glasovi upisani. Imam ja još 8 do 9 komada ovih hasti što još što leže naš. To nisu rezultati, to su samo izlaze. Nemoj upade. To su samo... Šta radi ovaj čovjek? Znači, komentari. Za kraj emisije... To je samo anketa, to nije glasanje. Za kraj emisije poruka biračima. Nemam ja šta njim drugo reći, znaju svoj posao da moraju glasati za mene, razumeš? Jer u pitanju su njihova djeca, budućnost, školstvo, zdravstvo, vinogradarstvo i ostalo, razumeš? I on to znaju da ja to najbolje radim, a kakva je švabu, hajde, kako se kažu kaljeca njemačka, hajde, daš ni to. Ti mi nešto slušajte, gospodine, mislim, jel vi sad postavljate pitanje ili ja? Evo, moja kratka poruka biračima je, nadam se za ovo vrijeme koliko je bio Pupan predsjednik mjesne zajednice, da ste skontali i došli sebi i odlučili da glasate za mene i da promijenite Pupana. Jednostavno, Pupan je, barem za mene, već prošlost, a nadam se i za vas. Glasajte za mene. A vi, gospodine, ja stvarno razumijem, on je toliko vidjeti kako sam izgleda. Čovječ, pa nije Hrvate premijera, ima 35 godina. Jel možemo za kraj emisije... Ovo sam ja dobio svog jednog rođaka iz Grčke, Papandopoulos se zove on. Ja mu ne bi dao moj sinko. Ma pogledajte ga, molim vas. Jel možemo za kraj emisije da gledalcima uputimo jednu pozitivnu poruku da se rukujete za kraj? Ne, Bože. Ne. Ja prije poginuo, razumeš.
Kako njem pružiti ruku Švobu ili Ništarija? prvo da Ništir, kažem- nije, kako su lokari, ne mogu ga to, ovdje 5. A ne može on ništa, pa on je za penziju. Hvala. Dragi Šta za gledatelji, penziju? U nas dragi to imaju gledatelji, penziju. glasajte Mom selu za imaju mene. penziju. Pošaljite A ja vas to ovaj- njima Hvala stvorio. vam što ste bili Pa ne, gosti. nije. ovoga Evo dali. Stutnjakovića u penziju. Pa vi će mi jedel ne koje vidim svoga više- zeca. Pa vi ne ćemo, vidim- eto vi ne ćemo. vidim svrhe Hvala vam da što bude ste penziju. bili Ja ne mogu više naši ovo. gosti u večerašnjoj emisiji. Hvala vam što ste bili naši gosti Pa znaš u što liči, emisiji. stvarno. Vidite, Hvala vam što ste bili pa naši to je gosti u pošteno ti emisiji. od Poštovani 63. gledalci, godine. budite uz ovu emisiju i izađite na izbore. Hvala još jednom. Eto, hvala i vama. Moramo, predsjedniče! Šuti, šuti! 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 Gdje šuti? Gdje šuti? Gdje šuti? Verava, predsjedniče! Šuti! Šuti! Možda je izvorna šutnja. Šut! Gdje šut? Pa slušaj ovako, očekujem normalno da će ovo pobijediti, razumeš? Jer uvijek moje selo, uvijek bilo za mene, ja znam da on sa mnom mogu sam naprijed, razumeš? A ovaj Ferid, vidit će on, kad vidi čudne rezultate, vidit će koliko sam ga pogodio. Aj živli.
Pa evo i došao je taj dan D, dan glasanja. Uradili smo sve u mojoj moći i u moći mojih ljudi da pokažemo da sam ja taj kandidat predsjednički koji će ovu mjesnu zajednicu povesti ka Europi. Nadam se da će ovog puta narod presuditi u moju korist. Hvala. Poštovani gledalci, pratite naravno vijesti. Behka Ljuca i Oliver Dragojević zakazali veliki spektakularni koncert na Wembleyu. Poznati hrvatski plivač Veljko Rogošić prepliva u Plješevicu i namjerava preplivati Šumadiju i šumadijski rock'n'roll. Naravno, sve to zasjenila je vijest da je izborna komisija večeras oko 22 sata izašla sa konačnim rezultatima izbora u mjesnoj zajednici Oždrlje. Od svih izašlih birača glasalo od njih negdje oko 73%. Izbori su validni, a i ove godine, nažalost, svih normalnih u toj mjesnoj zajednici pobjedio je Pupan Oždrljić i osvojio novi 4-godišnji mandat. Dobro, poznao sam ja, pa nema. Ko je se drugi? Daj malo jednu pjesmu, hajde na meni. To je to, ajmo svi da igramo. To je to, ajmo svi da vozimo. To je to, ajmo svi da igramo. To je to, se mjeramo. Dobre, mali, ustavi. Poet ljudi, šta ja doštekao, ali sam ja znao, sam vajk od početka vikao da mene ne mora niko ništa, razumiješ? Zahvaljujem se svim svojim mještanima što su glasali za mneka i ja im obećaju ću ispuniti sve ono što sam rekao. Eto toliko, a Švabo, gdje je sam Švab do šta kare, ha? Gdje je? Aj živjeli, gdje je malo još jedno lula? Koju? 2-3 put pa znaš ono moj. Gdje ono, ja ovo volim najviše ovo pjevam. Gdje? 2-3 put pa, to je pravo stvar. 2-3 put pa, to je prava stvar. 2-3 put pa, to je prava stvar. Valja. Dobre, dječaci, dobre. Pa eto, šta da kažem, razočaran sam u cjelokupnu situaciju. Predsjednik, bivši, a najvjerojatnije i sadašnji, je sve učinilo da ja ne pobijedim na izborima. Izbori su bili nelegalni, nelegitimni. Tražit ću od međunarodne zajednice da se, ako ništa, barem pokuša povratiti legitimitet u izbornu komisiju, da poniši te izbore, jer učinjena je velika nepravda. On mi je pokrao glasove, vjerovali ili ne. On je sam u kutiju bacio na 100 glasova. Po mojim informacijama čak je sam glasao 165 puta, a njegov Selveden 385 puta. Nije u redu, ali nadam se da će biti bolje. Do tada vidimo se. Hajde mali, hajde. Bre. Hajde mali, hajde. Otvor mali vrata, mali još malo.